Hey guys! So, nag-freshen up lang kami and nag-change outfit, OOTD. So, we're going to Ibiza. Yes. We're going to party. We're going to party. Looking some fafa. Yeah. Baon. Yan ang mga OOTD nila. From Iligan. Kawa itong kauban. Nice lang. Walk. I love the flower. May red carpet. Ay, sarada. Nice again siya. Tara mga artista, galumbay. Wala po ko na ilahan. So guys, nandito kami sa red carpet. Red carpet lang alam eh. Nandito kami sa Cannes Festival. Pero may festival. Mag-picture kami sa red carpet. Kaya murag, ang red carpet may murag kuan lang eh. Sikat. Allez, de bonnes nouvelles, le Monégasque en F1 a pris sa première pole position du côté du Grand Prix d'Autriche. Pour ceux qui n'ont pas encore eu bien l'intonation, qui n'ont pas encore entendu et qui ne savent pas que ça existe, vous savez qu'il y a un grand salon qui s'appelle Franchement Classique, c'est sa 4e année. Il a été par François du côté de Nice et c'est une grande première ici à Cannes dans le grand salon qui se trouve le pavillon du Palais des Festivals avec plus de 2000 mètres carrés, 200 véhicules. Rappeler l'exposition et je vous donne en mille. Vous avez chaud? Et bien là-bas c'est climatisé. So guys, nandito kami sa Cannes Côte d'Azur, yes. Dito yung yung mga red carpet, yung pag merong Cannes Film Festival, yung ganon. Yan. Yan ang walang artista ngayon. Hi! So, saan tayo pupunta? Ito, moderate tayo pa. Blaba? Kami! Manako! Bata pa matingalin eh. Lami naglawas. Door. Lawas raya. Ça veut dire qu'on est du côté de l'Amérique. À 22h ce soir, avec ces chanteuses que l'on va retrouver, donc à l'intérieur de ce salon. Toy barko, super cut.
Pasibo. So, asa man ta? Kami. Mag... At lubog-lubog. Dito, nice are oh. Dito ka mag-zoom. Mura bitaw kakaanak kanda yan na day. Uy! Uy! Gusto man. Ano ba rin? Nice na. What a cute bag this is. Oh, ay, gagawin sa'yo. So girls, we're all gotta go now. Nice to get to. Mga kuan man ni, mga murag yayamanin man ni diri dapit. Parang blue. Hey guys! Nakauwi na kami galing labas. Nag-ikot-ikot lang tapos doon sa dagat. Tapos nag-dinner lang. Tapos umuwi na kami kasi gusto nila mag-swimming sa pool. Kaya lang magko-close na siya ng 9 PM. 8 ano na something. So, magpapahinga na lang muna kami ngayon kasi meron pa kaming aura bukas. So, yun. And ko na yung vlog ko. Thank you for watching. I'll see you again next time. Bye, guys!